Yamamo akwaba. Afi tumrikande shawen ewo Facebook and efinsi YouTube. Na yamfa kasebo no enchiri mwankasa ensomum. Yansha kasebo na se enfemfiri ayawaso East. Mensen emum na Ghana fo nyina nim sem. Ubowura mu ewa ayawaso East abato mpesua so am. Wanom adane ekunafo efa mahyebedwa konwa penipa ono na da wonom ano efiri mu nti no. Eho akohia se ne duai ena mpenifo yenhyehye se. Wanom eto aba ewa ayawaso East abato mpesua so. Na nipa mi no omopre abato no enne. Jese nipa bi keka ho de nanso o ma omayi omuti pa jese abato nsunsuanso no mu baako ena betumi edimu nkunim eye onumnyamni Papa Jama ana afinso Ali Baba ono so ginam dindindin abato no enya semkuma na Papa Jama ginam de ma NDC amanyoku no ena Papa Ali nso ginam de ma MPP osono kokoko amanyoku no enedo yada abato no atobia jese nya semkuma no pa no nson ena se hwe o manga na abato so ema akwan abato no ehye ase ene yakọ ho no ma no pa na ne se ho nyina tam din jese unim say ubowura mu oni ma ne potem a ye nuanom kramufuo no wanom ye chiriwe nte no dodo na anhye dem PP sente ho nyina tam din na no na nsantwerefo bowura mu pe ene ye ne di otu franka de ama ND samanyuku no alhaji alhaji Baba Jama etwetwe nkoma no wo chirim so abato nde owani sum sasa de tie bia no obedim nkunim kura na tese mpo abato no kenkan a omuguso mo kenkan ne de o bibia da din sa de tie no bibia be konkan o chirem a akwoto na ba wieye ewalaji Idrisu house 2 polling station no wo chirem se bibia konkan o hwe aso ehwe manga na abato nse pom de gu apono so na ama abato no bibia to din mentemo ase bia nsode basabase bia nkon amma ne homena so ho nom eno achi so ahoba monse bibia da din abato no bibia etimi akonkan wo chirem a ode abasoba kese pa ede abo ahombambo ko nse pom de gu akwan wane wabato na ase no ama bato nsunsuanso bibia etimi ekonkan no chirem a yanka nkyere Ghana fo se Nyankopon ni se hino de wanisum na rehwemu se twede ampa Nyankopon ede ahenche na hyende de ntiabato ne de enkasa nimre ase hwe manga na bato so kenkan wie de no Baba Jama konimdie aye ne dia blank. Okay, great. I'm very grateful to all of you for your participation and coverage. You all know that this has not been an easy process for me, starting from the day of the primaries through to the voting today. But I give thanks to Almighty Allah for taking me through to this point. So far, I've been to several polling stations. The process has been very, very peaceful. We commend the police for taking good care of the process. I have visited more than 25 polling stations so far. It has been very peaceful. The turnout, understandably, is a bit slow because I know, this is largely a Muslim community. So we'll do everything to ensure that all the process is calm. Any awoti ono ene gina NDC amanyoko ni demo aprema shebadwa konwa awaya waso is ne den ede Papa Jama na no echinom ene di otu franka ewo MPP osene kokoka amanyoko ni demo eye Papa Eli ono so edi nsem tudwa kirem se owanim sum se ne electoral commission enkenka abane de nkunimdie mapa etimi aye ne dia. Let's wait till 5 p.m. The seat will change hands. The seat will change hands. Ayawaso will be blue. Inshallah. So the youth watching you currently on TV that are yet to exercise their franchise, what are you telling them? They should vote for me. They should all come out and vote and join the winning team. It's obvious. This is Ayawaso East. Here, the data doesn't work in that manner. What is happening currently on the grounds will prove that his data is clearly wrong. So let's wait and see. Yes, I believe. Na enuachi ena yene openi pankra bu premante mo no ena hwe eposifo nkita hodie suom de den ede ya maame Juliana Oben ono na ye PLO de Ghana Police Service Superintendent Juliana Oben kopi mo no so the same say etun centrefo anim. So far no, we haven't received any. We are hoping that we'll have the day continue just as we had it started. That's a security measure. It's not something we want to place out here, but yes, as you can see, we have saturated the constituency with our men. And as said earlier, we are not just here because of the voting. We are also here to protect other citizens who Eni a wotie kasama for Edema Ghana Post Service and Krabata Krabo Premantemo.
then there's a pretendent Juliana Oben and I would take name came. Then Penny said, you're quite ten, the oba attend, do Jina Hormone or no, and attend to do young Quahoman sway. Nearly a man pony, Kofia Dadin Kodim, Comobi Sense, I was so. East about to be and to San Sono, a quick saying. Kofi Cinema Joe. No, Yamiado, Medosopa, Nempombo Cordier. Yami Adoboko. 1 hour I was to East about to an aquarium and a dear Necosi say. No, your friendly baby, Nima Highway. Nima Highway, 1 and 2. Now, how long NTC 145, NDC 145, LPG 1 and an MPP 44, MPP 44, and an independent, your tossen 9, your tossen on your 7, and a B home, and I said, your tossen no, also NDC 125, NDC 125, LPG also a MPP 31, MPP 31, and an independent, your tossen 9, also in your 17. And over B, Hilo Ba, so also. Honestly, 1 and 2 star. NDC 160, NDC 160, LPG 1 yabi, and MPP 32, MPP 32, and an independent 33. Your total 9 also 1 yabi. Your total no 2 no. So NDC 73, NDC 73, MPP 27, MPP 27, independent, and also 35. That's a balance of share. And if I don't do MP, Uncle to Abanokra, 10 hours in a year, Lou. Can also shank cat and one. A boy have 400 and near 500. As many parties will be and a happy as me, I'll go to Abanti. I could see what I see. Right, ever that's a park or so for any day in the basic piano. You best have a DLFM at your 40. And near I would see a man Bonnie or no Ejremo Tonkra at the Madia Cassia boy. I was east, Biaya, by election, a cost on or the Unsun Soka Crano. The abandoned said Baba Jama, or Hensu Sansoka Crabana, we ready kind, or preparatory na Baba Alin so atosumi no and so on same and the day assume Yantua Casiabono eso. Yantua Casiabone so na a year penima bosom need their torso a year and so I won't think Pimianu near Dionuna anymore. Ana chese abaya na oteso efa nipa beya 1201 emo mwejuma ewo mayime mu 541 de yade asese no matimi atwe omasan na ye special committee a chief of staff Julius Debra etiye eye hwehwemu no hu ni se sa ye recruitment ni na akoso ewo ansa na omoba beto aba ewo mfimpimienu ni aduonu nan ni mu a omo hye na chese emu beye 2018 no mutimi atwe omosan ye ewo abra MPP amanyoko no efa nipa dodo na adigu eye civil service ni ma enya ade recruitment process no mutimi FM eno ane so ma form keke ede agum sanso ano mutimi efa eye nipa 338 a omono no sabi omadidem na emom abaya otiso ehye no na cheso madi eye nhihye ni na ano so ntu no modi omatimi afa wom se omomomodi ano omunkem na omunye adwuma na yo so afo na hwa abankita hodie ho nsem so eye Felix kwachi ofusu edituja echiemu se ya de aginasi omasi no omasi se na ebe yo mbehwe sa kontebo betimi akoso ewo man Ghana mu na obi biara ye befa na adwuma ewo man yimu na waso otimi fa hyehyeye mu se ye recruitment crampo na hyehyeye ahodo ni na waso otimi fam se na ebe yo man ne so no enkan ko ebetimi akoye. Committee's work spanned 21st March 2025 to 30th April 2025. It received 43 reports from institutions and individual petitioners. Of the 43 institutions, 36 appeared before the committee. At the end of its work, the committee made the following findings. 1. Of the 36 institutions that appeared before it, 28 had commenced the recruitment processes before the 7th December elections. 2. A total of 13 institutions revoked appointments made in a response to the 7th of December 2024 revocation directive. 17 institutions did not revoke their appointments but sought guidance from the Office of the President. 16 of the cases reported by the institutions were mainly payroll-related. In total, there were 2,080 recruitments, appointments, and promotions that were reported by institutions when they appeared before the committee. Now, out of the 2,080 recruitments, appointments, and promotions,
879 were revoked by the institutions themselves, while 1,201 appointments were left unrevoked. After the hearings, the committee recommended that 1,539 of the recruitments, appointments and promotions be upheld because they complied with the prescribed recruitment and promotion procedures and received appointment letters before 7 December 2024. And this also implies that they achieved a pass mark of above 80%. The committee recommended, however, that the recruitments, appointments and promotions of 541 persons be revoked because the recruitment processes ended after 7 December 2024. Any outi ye ayo swafo na hwa banki tanwodie hu sam so eye Felix Kwachi ofosu. Yan to akase bono so yenyina mu ewo nkran pompone mantemu na make say ubowura o man Ghana mash bedwaku eye amedwafia ebedwaku a omen yate so mommodin anhwe na ye na hone de hu sensem ewontoto ye nkonkan wo mash bedwam ye beka ne say ye ranking member of parliament eye energy committee. Deputy ranking member eye onimnyamfo Collins adomako mensa wadensem atodwe ekirem say committee no egu ahoboabo so eye o madwene se nkopɔ ya adom ekina da putupuru nhya mudie bekoso na wɔn ka biewum efa honede ensensem ho nyina ba akuhie no mahu kwan pawo de wɔbefa so a eye Middle East ntokwa kese asode benya nsunsuanso o man Ghana yemfa ngo nsensem so anase enya nsunsuanso ewo so openeje me no ne nsentwerefo kasa ne wokirem say ehu behia pass yankopɔ ya adom ekina da wɔnom betumi ahye no madwendwe ho efiri say ohwa ntokwa brane aman homene so eda US man intem Israel and afin so Iran man intem na ehu pam efiri say ohwe fango ahodo ani nyina no dodo na efiri eye Arab aman hudum Israel man afin so eye Iran man no ne ade ne say ohwe fango pa dodo a efiri ono mobana ifate konka ne tutokwa ahodo abe no omen yesi etena se ne yadwen hu ne say ebetuma ko fansu nsanso bone abrain se ko besa nkotokwa ne che ebe ha ya na se ha ye wo man yimum na wa mu kirema se yi de wo mo hwe anim se wo betumi ahia na nkoma hwehwe na tumi akonka no mo ahobo a wo betumi ai se be ya ntokwa na ntwa ntem a enko fansu nsanso bone emfa mre o man no kirema se amikese no man Ghana ye padwumaden free se tema oil refinery no egusua crude oil dodo na mo dandana ni kama pa ma bo se be ya betumi dodo na ye de aboye ho bla se be ya ntokwa no pocha enko fansu nsanso bone emfa mre o man na na die kasebo etisi krum ene Ghana de se di nkomo se Orento kwabrane asode abeda US man intem ena afinso Israel man no ene Iran na Ghana man hwe ya hone ne ho sensem ne ade na entokwa betuma kofa susanso bone de abro meya na Ghana fo dodo na ade nsem sei eto di ensentwerefo anim worry because whatever affects other countries eventually tends to affect us, and I think this is one of the countries that is a major producer of oil, and so, or let's say a petroleum product, and so something like that wouldn't help us as Ghanaians, and so we are anticipating that the cost of living will be very high if this thing should continue, because everything fuel is everything commodity, is everything our life, so I don't think it's the best. I really don't have any, this war is been silent for a long time, so there is no surprise that now it has erupted, but certainly it will have an impact on not just our country, Africa as a continent, and already I know oil prices have shot up because of this war. It depends on how long it continues. The more it continues, the more hardships it will be for not just Africa, even in Europe. We pray that it will end quick so that the world comes back to normalcy, because certainly world trade will be affected because oil is the driver of all the economies of the world. So for me, I hope and pray that it will end soon so that we can have our peace of mind. Yeah, certainly, and I think that Donald Trump, he likes war too much. He should tone down. More negotiations and sitting at the table and talking, it will be more effective than showing how strong you are. In Ghana, it can be huge because anything that is having effect around the whole world, and looking at Africa, ours should be more, because Africa, we mostly depends on the outside. Ene ya woti ye ayo ma Ghana de shepi no mu kire mu say entokwa ba beda US man Israel man no na afensu Iran temu no ebetimi akofa ho kire e de abra o man Ghana esikasem ene adwedie eso mu kire mu ene de asumui Yanto akasiabone so ne mbonremu ewe permanentemu na SOS Foundation no ewe New Jabe North Municipal Assembly nim
aye eye program sonko e de ama nipa beya ha so omo ewo eye asokore important honom aye free registration any renewal of a national health insurance card no e de ama wom na nipa ha so yi ni na atimi nyamfaso ewo dwumedie ni so a eye ade a foundation ebomode ahwese sebi omo ni ska omo mpo omo yemre ewo important hono omo suno ebenya akwanya se NHIS no omo suno ebetimi enya bi Nomone Samtrafo Etwetwe Nkomo na Chief Executive Officer Edema Foundation na Samuel Saisa Koda dodo na anim se fe no SOS edi tuja HM se so ma anim puntu obetimi akonkan a na che setemamfo omwom no mo nso ewa apomuden esa setemamfo na apomuden ekoyo betimi abo adwuma ye se na ebe yo man sika se betimi akosuye na SOS ono anso ana ye youth organizer edema MPP amanyoko no ewe ye new jabin eye not constituency nim ekasa ye HM se omohwe ehun se hu behia se omo asokore important honum no betimi aye free NHIS eye renewal no ede ama wom obi mpa oni bi no betimi aye bi ede ama ni titiu ni se bi omo manyi na omo ntimi enye adwuma omo yemre ewo honum obi wo honum a ohia ntino ni bi ewo se na pomudin nsem etimi koso ye ntino ana mo fa asa adwen ni se wo so omo ye eye renewal no efema wo free se na ebe ye omo so no ebetimi akwaya sabia akwaya check up eye ene ishia se yenuanu ewo se ene de ishia wa ha na eye asempapa na sanso free SOS foundation ni asanso de abepiem ewo njabe nof ha eye asopere kudio mu ishia wa ha na yese ade ba ko ehia yempan ye eye apomudin na apomudin so de se na ye na enim no efi yewura for emreso eye a introduce eye national health insurance nti yaba se eba beboa yenuanu nkuma yenuanu mpemfo ye ma ye papa ene ye nananom a omo ha sabio nyema bi ntino omuntimi renew ye obi o kompa na card ayira obi o kompa registration na mu kra no ntimi enye bi ye hia wa ha se ye ba ba ye na free amo bibia ebise hu Mr. Pomudin yade a DLFM na Ghana so de si ye titi se obi wo na se o health insurance card na se sound say active se hu do na kakra bi a eno ampopo aka no na ni bo ne card ne so pa na eno aka na se o ene wase mitimi ayarsabia naso so oni bia na aboni hu se obetimi mpo akọ ayarsabia nti ehia wa ha se ba beboa ye nuanom a omonu jabe no a efi asopore se beboa na obi bia oni health insurance obi bia ne biewu obi bia ne card ayira no ba bedu mu djuma amano a nipa ne ntia kaprekwa Eni ya wuti ye eye Chief Executive Officer Edema eye SOS Foundation eye Samuel Saisa Kodye na omunya mfaso ewo dwumedie ne so eni kontihinu kofi obo etwetwe nkomo no mu chema omani asone SOS Foundation for aye edi amawo Tibi passion mi be renew no na bo aya ma ye na so ye ni papa ba ami shira ni bebre ye rade ma no kwatenti wa ya de pa ye na si bebre ni na e ha me pa na ka sika me de ko ko lu na ona bo ka so ni ama ye ni ami adom ma ba be mu ti ye da ona bo asi ami shira ni bebre fem ka ku fem pon but asfale ya ni ubet me fem bi ya fa na information na me ka afa won say e fa so na sen dia na mi ni bi kura nti meten enso na sen kan ti na me be ye nti me da obi bi ase no heni na o ma ye be ye on so be da na sen na mi shira no no ma no kwatinti ti mu nso mi na mi shira mo no ma mi kwatinti down come and e be shia passion me se frame aka askoria na mi ni bi kura me ba ye ma ba be ni free man twa one cd your sponsor yan so nyame nkopon shira no ma no kwatenten na de bia so on tunu on ma ni sika de bia e do no ma ye free yan twa one cd kura tembe de yan twa me da one o be ye de be ye me ni bi kura na be me ba be ye free man twa one cd me na medley so me ni ka ni say me ba no bi no be ye replacement na me di kan ba ye no o ma ka say wo be ye replacement ni ya bi tua bi ya en so me ye wie ye no ma san fo bi sika no Eni ya uti ye eye omanfo mo asokore important mo munya afaso ewo eye dwumedi a SOS Foundation eye ede ema wom na manibo ye nsem tro ni kontinhini kofi obo ana different poemantem mo ebesomye yanto aka sebo no so yemfe ne mfankyire mu ewa sante mantem na krodua edin ada wono so ye manso tontokrum eno wa manse south mensenem ewa sante mantem
wonam kokwa pai wo madwa pa na ne nyina ne se mu kyerem am ensentwerefo de betu dwa se ne illegal manners bebro etese ne nkro no mo afiri mu ne nyina ne se galamsey mu na bi donko na akubu akumanipa awata ne ata eno no wasuti south mensenim awa hafomantanim na wonam mu kyerem se ede ba de a edianya na galamsey mu na bi amuye ewo tontokrum manso tontokrum mu na bi amuguye na nsemu mu nim hohwe na mo se wa mu den adwuma mayen kakra nka didie mpesa mo ya na mpanifo tu mo susanti obeso mu go manim ase na adu jamfi kumanini ono wa kampanifo agese tontokro mu no mu bo moden pa adwumaden ye pa ono nsentwerefo kasa na mu kirim se de do ndie omo besere nsentwerefo kasa asensem be pachew omo mfa chew pa kese matitiru ene yenuanom joy news sente sa pa de a makofa kusua ena afia kokko ene snap ombebodua efrise sebe wo kan asem gu nyonko ehufia eso pa ne chew wanya ne sade aduabo no ebeya adwuma abosom ne nsu atwa mu ahye beboro nan ombedi nsu bakogu ne nyina mse bakogu ne nyina bodua sebe ya mo hufia esentwerefo agu wono mo no omo ho besane wono yesi wotuntupo mo Enquires ase no so nkohwe se amana na bu anase bu pa yakọ bibia ni ho na we ka ho a pa ya ni o joy news omo nto omo bo ase woti asem a tumirika obebusa mo abehu se nipa du amana bu akun wo mo okrom ha eye fa hene ne buye yesre sa nkofo we joy news fo na omo dis fake news we ama atu yeso ene no se wo ma enne ne ye kina na de kye ama mepakuro ni kyewa yenim de be ye be kura kosua ye be fa kosua ankokọ enwa ne de akonsuo no ensuo ne anu omo na kia wo mo na didi me video omo na abokuro no ho ban na bibia ne anu abefa nse hunu na mo de ko bibia ne anu abefa nse hunu na mo de ko so wo ma mepacha wo krom ha efri ne ekopem ne Friday a asimo besi anya papa ye wie nso a ye sesi wo mo court so mo bukuro ne nimase se de animu no wo de to yeso ye besere wo mo pani na oda no wo mbra tontokromo ntumirika omfa sojafo mbra kuro mu ye nwane ye nya bone no mo mehwe amra na abuo no ne ye mfa excavator no nyi body no nyina mfira amra no na wo mo hu nipa do a ukrom ha ante sa de a de okọ report ma joyfo no nikosua ne nsane na nkokoni yakosama na mansuo nyina nsuo wo ha nyina ye nsia yakosama no amansuo nyina se nansa to no na kyase atikrom akwa eni asam na yire odi nansa na kyase kuro na motim na bosom no kura no omuni ahoden eni a wotie na edu jamfi kumanini ono tontokro duanum okan fompenifo mokọ na eba eboa kuro no ho ban ena wotini na no achi no ena district nadmo officer de ma Amansie South eya Mr. Idrisu Isaac echiremu say wono masin krache friend say o ma hunu say abey fonten tanso bibi kwaso chese manso tuntokrum nipa be ye nkron kodu galamsey mu na bu okum to mo ye ntentem nko na atoyam chemu bu afọ nko bu awon me sisi ano ono so ko ya nukura bia nim say asem ne ya nukura nteni say de o maka no sentwerefo ma pacha mfanfa san sensem ante saa de aduabo no wahwe na nanam ahemfo omo mfa nche ba ya be boko sense enshada nye boko sa anafo ebe se 7 o'clock no na medisi efrem oso kumasina oba minister ye ono so ote ya na se tuntukrum amina bu akum le padu enti enye fast ne enkohwe enti na ayefo nko abede sele nkra no aba na eba adina na du ya tumrika se ba be verify ahwe se ade na ye nokre anase nye nokre yo se beduru na nanan ni mpanyinfo ne committee chairman assemblyman e ba na entisa enye nokre da biarada obia eti araso ohun se fake news medisi kura oba bia obete se de fake news se bibia ni wa si tontokrum ya ba be nante ye ni committee fu ahemfo ne te ono hwi ni wa asi ewo manso tontokrum tese bibia ensi kura na no achi na de hye mebu na wo manso tontokrum kirem se anamompa ye nuanom join isufu atu ni ye omo yapa efri se Rastos asarodonko galamsey odi akire boban ebeboa se galamsey no okun kese o menye swa no yebetumi atu asere nanso nsema hodo obeka edifa eye manso tontokrumfo ho wo galamsey mu na ebu akun nipa no krenim enti omomfa che opamra sente sa pa de aduabo no be ya adwuma no mbe bodua masabi nipa bewu wo joy adwuma ku no mu no ebe yo nwa akora ye ne ko joy platform so ko hwe ampa na so mo sa news no aba beto na jo no 10:19 am na so ya da ka say obi ye we kuro ya tia bibia nsisa na motimi ekremu edekwato bisa no say ha adwen ana we so me ka say we nya this the first time they take me joy for me nim some more personal attack with my to the commander mentiase te do be gyina mra no say dem mpani fo kan no eduabo no de wo sin so nsia but ye no adua ye be bo wo mo na mo wo hwe mo ne maye o be gyina court wo ma hu say wo pam ohufu a wo to ne be ma
now into the bishi ho and my man news say enipa duawu mo nya enquiry amansas at hospital kase e wo agresum mo ko yehwemu ho say efu ni wo ho ampa mo yansanso fo mo fo momra na yenkosi wo mo say ensem wo matimi aka to tontokuroman so no a enya no kure na ade te wo sai ka to ekurofo fro so no say na wo kafa de wo kafa to ye tontokuromfo de no ho ansa na wo beka asem we ade abetu dwa anasa ye komani bra na wo mu ya bibi kakraje na wo de kan ma no wi a na akoba say ensem ania ni bia na wo mutimi kan ade to abonte ana say wo mu ya funu ti na wo mu ya adwuma no de a ade wo mu twom bu ase na wo kom do a ensem ye ni di because ensem na wo ka tere ye no ana wo ka to tontokuroman so no e ya ade a edinya e ya chiwade pra say jasu anim dia be say wo mu kan ya o ma gi tum no e bia no ya de anya abonten kasa keke ne wo ya be bo ma hu say ho from do bi be betina hade aya de tell e to pa bibi nka ya ma wo mu that 3 days enda aya da di kai ya mo mu nansa enda da di kai e ko sit na de sia sia ntefia ya fe ni pa ko no de sa news no tu bia no ya ni dia de ba and asam no I am very critical ayere se benta we aya de hia wonum go manso tontukrum eno no e wa sentiment mu kokwa pa wadwa pa e wa manse south mensenim ena wote wonom akwesemi na mane boye yensam twe ni Samuel Furiboaten na different sentiment mu ede ebesom yen na yenkwaso anyire mu wa sentiment na yakopɔ ya adoma efia de bei ena o my Ghana jeso menye fa hodie no na mfinhia pode eduosian kron 69 years we anko yo bi o ya banjuma anko kwana ho mujim jeso wa ya kokora posto aka afi ba kope na 70 years na ne sente no ukwa sentiment mu a dwumade ne beto dwante hafo ano south west mensena wo moden ayensiesi adwumade asiesie mpotem okro no mu a mankran so ahode mu nyina tekura ma jese bibia de din na meke sei anamoto moto nyina ne sei eye ahafo ano south west mensini peso moboa na ahonidie hu sensebe no etumi konkan na mo giremu a ahonidie yade a ekanipa yatetenem ese nyina yebo ye ho moden na yetumi ma ahonidie etumi konkane ne yapomuden ekwa animu na afen so empuntu otumi ba ne nyina ne se wo hwe mfinhia porpode o my Ghana yanya mfinhia duosian kron ewo eya fofida kese yankopɔ ya adoma efede bebeto dwa no mu kirim se beto dwa ewo mankranso park ne so nti ese mu yensiese ne kuru de mote se be ya adofo ne anipa hodo ma be pie mpotem hodo mo no obi abekɔ fie no na ode apomuden mapa na ekɔ na wo mu kirim se wo hwe wo mensini wo pese mo boa pa na apomuden no etumi kɔ ankanti na mo de ayen sansiese wo pese mo boa nso na afen so wo no mamamre ene amane hyehye ne bibia etumi kɔ ankan na bɔ na nipa setrem etumi kɔ ankan mo kirim se bibia betumi atodi na kuru mpuntu abemu a so wonsom te obi asom bi na mo ya eno beboa bibia etumi akɔnkan na dwumade ne kwa we yepe ena wono mansin krache etema adehia wono wo asa eye ahafo ano southwest eye oniminyamfo Abubakar Sadik ede abasobo kese pa ede abo mebu no adwumaden a wo ma ye ne duai etimi asese mankranso kodua ne mu nyina mantem ne mu kyese mo asiesie kyese mpotem ho nyina ma ho ne mu nyina tekamanti oda wo ma sepa na okiremu a de o ma ye omo nkoso ase de bia de o bekoso aye ne sa na boa na kwasafo dwumade ya de boa ntomonya ne sa na mo na krodua no emputu ma ohwa ne msengo poya adoma efia de be fofida no obi ade ho be hye ne dwumadie no bibia konka no ogemera ne yensam training babara kranten twetwe nkomo Abasha Yambua Ifiada and ADS 69th anniversary as a country. And the program also a man so Park is also an Babe program. This month, the National Sanitation Day, Babe, Hano, a Banada Nobia, Cobia, Tilisari say a Ben Banada, and I ever bound so ABCC, the BA program, Senator Habae Kama, the Yambo Fiada, Viaba, also no man so assessment. Yeah, and okay, it's the office that was second May. By and so that was 2024. Every 7 million and we are part of ACT. The Miado, my office is on my said, Benjamin call Fabro because I had an amiable, I had an amidiagro. She said, Maritai, that million months or mobile. Now, Omunia baby and mobile. Any person may be our first for 7 years we first. Yamiado, many now for the deal come and now 4 months some year day. It will be because parking your common fan here.
support from friends and I had yedi omoboame ama said the park I do very ananka 6 match krano always is am krano na take senior school and I ekokoye no yamia do see I bibia ye do so onabo hide me say by Friday the decoration no be there e be so come man so I ka be the football be na osha with this dinner versus this particular one e do ma pie no e bi pie sada because see ano obia pese ye nyina eboa e ma ye kru ne man senior dey etimi e konkan because o ya adwuma pa ye omo be dey on be support to me mesro mo say omo nyina man fa nkabom na ye fa nya adwuma e mo e man senior we no enye politics enye party se manase bia bi say se be yare no e ba enim se we NDC enim se we dey AMPP o say ni CC ye kru no se na be yare bia entimi dey embam embe haye Eni a woti ono ena ya aban ena musini edemande hia wanom ewo ahafo ano southwest mensenem ewa sante mantem ne den edonum nyamfo Abubakar Sadik na mane boy ya mane boni babara kranten ena difiri asante mantem ebesom yen yenyina we so ne yankenka madwenkyira wonde ebesom yen ewo Facebook no so bi emfa emamo enumrei ewa kasebo no eso na me wofa se piaga de aba no so hwe live edifiri achem asafo Sansana Richard Ahwedi aba no say Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa kasebo ni mo desa no manam na enam DJ Ghanaman fide ni so a na ye gbetre station ho no ma oda ya sena dwumaden kase ayebo edesom omangro chemse kasebo no eye onapo na ode bam ede aka hom na me wofa se ami hwe ni dola ya Agyei de aba no say happy birthday in advance to Ghana. No Sunday Abano which me say Dora Agyei no say Bismarck and Sammy B, please continue for us. Yesterday conversation was super. And ready sika me feeling me wafa sana pa we wasa say Dora so betua hoka enti me ne Bismarck banta no Dora se sia kware fofora beto mu ne latest bi abati we de tamtwuku na mobete mobete kura latest aba no kura de siri kura enti omo se banta ni mu odesa no manam enti eno se mfa hyehyɛ so a amanfo ba patch so still na enya adwuma na Kofi Parliament de aba no say Nyaminhyira oman konkron Ghana DR news loud in Agunabo Bikuma apa Kofi Parliament ni mo fa say Nyaminhyira apa Kofi Parliament na adwuma de an wo bo esom eye DLFM ene o mamu nyina kasebo no ye gina we su ne adan ye ho ye ba me wo fa say Bismarck man bisei adu sei e betena se na wode agropama so nsem e de abesom ye na nsem na ode pa no so se ne kurei na ye wo fa de bia da ye oto atenanti ene so banta wo ho enti ne yakwakofa de ntem se be ye benya bre na enkomo ye koso a wotata me no yatumi atwe ho nkomo ne yatwa ne tise ten na asomdua ba fie wafa ene so mete se spring up what happened what atana na say ene de amfa ho ekozi say mon spring up na fe mon samra back as say de madin kunim ba no kra ma head ma she go mun ka she go Hey wafa wa she go dia yenkwa dwumade ne afra ne saying dwumade na ka se afra ne saying DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. The problem is that I think the referee is for them. The referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Because it's for them. It's for them. 2 goals I would have scored. I was heading to the pool. Agyei so we ya Bismarck onyom yakopon anye ne so a be ye mo bosse animre kase boya chi
ensem be nya sim kuma yan kwa ne nchen ne matese La Liga match bi betodwa matese se basa ne at telephone wo match bi se ye no se da banyo ne nsem pi na yan kwa best mark nchen esma do dit nteman wura agudie mu sensem no mfa ne nyina mesom yen na yi Black Queens for no makaka sensem o ye fence Dubai kosi sen o maba ana se to pie na kan ma show Bismarck wafa boko de nyame ato me ho aden asa ne so wo vempa o oh yes sa Berman Simsumans na hamu sa ana ni friend nso wo yi no okaso obeto boabo yes enti ene no de besi na dora yaje wade baby obi anso me danase se otimi pia ni ya obi twele letter bra me se nka banta nka yemfansi na anso anya adwuma sa wo twi obi anu anfo menye we say anka official letter most we no de ban want message na ye kind we hu ko Facebook na ko say me na me twele ya it is about send letter na on saka most popular request e say yetumi ya na pede ma baja we enti at least you consider first come first serve say we say be man sunsu ma so ham anya sa na kai ene say we si ubo say ono wo fa be fenfen na ye be ba bia Susande bodo hono be fe ni mre why say Josephine tie otie ana Dodu Hansen sweet Dodu Hansen Atomic Hotel otie okay emran so hwan jan ono so wotema oka kire me so de Lumba super be time echi me wani ya ai Kobi Asamoah no de yen hyase kra no started to Kobi de so de me wo for time echi pa no mo nyina mo hwie no mo to antwi okrum a na mpeni se sabe etwenro ye mpam ho danta ntimi hawo na mom your sports na wie ekire be hu de be ye hu fia kajagum right tabushani me memo adwomo akwa ba kwanson koso kramra deal 106.9 megahertz emra so yada agude mu nsema ba sumu dwumadi kase esuwe no eya nwime no nsia Mr na semponu we no eya Nhyiraba Kwadwo Sammy biye nyina ofa dedo de bia meka se onyanya tight na efense Mr no esanse no ana ene imekwa kan ya adane ade kan se we no ade kan se ntokopa enso ofia ani nyina mu no ye krakram bibi bia kon kan sanso na Adjoa Agyei Sikapa enso e kan bi anwime o masin konya wamede agude mu nsem no somo medi no ade besima kadu sai wo frame man bi se mensuma so mede agude mu nsem no somo na bibi bia konkan champion kofitela ade ko image ade kan se Facebook me patcho images outdoor videos outdoor reactions outdoor and so nyina no champion kofitela dama ana ni nyina on se kan na se bibi bia konkan se da piesie enkoma Lumba supermarket se me patcho abrebia transise dia na se Lumba super wama no mutimi ekwa mu anwumen so wamo so asia da gude mu nsam no enso asomo sanso na flame condom ameseme nkancho abrantie me patcho udu nsanu ani a won ade no ye kan se we no o represent mema nyina ugina mema nyina nam enti womo mu ntimi nware ye empo ne mama ma wa nyina ye so timi je 3 point na se bibi bia kwankan nwumrei flame condom se me nkancho se omo stimulation level no eno so kwankan ti flame condom wase wo kana fe ya jesu se bieja wo bieja na bibi bia kwankan de flame condom ena anadwo imidi omo nkomo enso Masida PSN koma Mr. Kwame Afum Kenneth Tata Obo Roman Africamponi Jesse Michael Awuni Odisika Brantie enuani mu nyina atamachi ana yagimre de agudie mu nsem no enso ebe som ye hyase a asujue be hyase afifie me no kase ya no the Black Queens of Ghana omo obi ma su UAE Dubai enom yi big game ba kufio we no na ye Ghana and Russia na after 90 minutes of soccer fiesta no Black Queens say adwuma no e ka poli anan ana mo chechire shua on my friends Russia ababa your friend says Stella Nyameche when the 8 minute anonya first goal no Edima Black Queens answer na Doris Bodua and swear ball 2 goals on the 17 minute and dia can say 33 minute what it dia can say third goal no and swear so na baba na your friend say Ajagipina Zakaria one so enya fourth goal no and swear the man the say the Black Queens of Ghana on the 88 minute etimino ka say the Black Queens maba no one more konko dem pa 2 games ni nyina omatimi awini ni nyina so no wamutimi 4 goals no enso enkoma akra fi opa yede ni nyina so sumo dwumade so na me no ka so panina your friend say Laye Kenson where your former player enso the man the senior soccer team the Black Stars of Ghana wakodi nkomo toto na enso afa Black Stars nsensamo me pacho wase nai player bia sefata anase mpono adia kan so wapepa sempo betimi a represent your mind konkro Ghana ewo World Cup na se no ehu benya se coach Otoado enso ebetimi atone nsa friend yentie Laye Kenson. Assemble your best players. In the World Cup is a top level competition. So as a country, we need all our best players. And also, for distraction's sake, it will be very good to
for you to maintain players that you know already than to bring players that you don't know. The players doesn't know their way around the team. Hetiano aya opanina your friends like Kensen and so and come out could ya didn't also summon and what Jumadian Suna Unima Pania friends Prince Tago, Prince of Ghosts up anyway, what could you come out was here and they you back USA and I said Pono. Adia Cancer 2010 World Cup at Ghana, Yakopiem and so our minor friends South Africa, Ubakai Dakusha game and our minor friends USA Bueno, one on sweating come out, was it was some Jan and Swashano, a Brantiano now Yare, Nhyiraba Brantian friends as some Jan as a baby jet, her Bacono no Branti, Wamagana, Yachisuloku Bruta, South Gona, some Jan share against USA World Cup 2010, and also to South Africa, no, opening up meeting on Koma Air Prince. Was that time no na samoja no fa ne mpo no wo mo final training section mo ye no abranti we antimi anjoin ni team ni nyinam no na o monim se abranti friends as samoja and ko bebam second half ni nyinam start ultimate start game no enso enya winning goal adema Ghana national team we no aya blasters yentie Prince of Goals Prince Tego. One particular good thing he did that I mean people have not really realized because they were not part of the team. Sure. Everybody was happy that Ghana scored, how do you call it, USA 2-1. But if I should tell you what happened before Asamoah was able to score that goal, you'll be shocked. Because he was very sick. Enti Prince of Ghosts, Prince Tego, ana yatin sa ode san come away, and so asumana kai impanifosi ade. Dio konso no ne boy na baby jet. Was na ya kwa nim na do baby u kai quarter final. And asempo na ya run of dabi quarter final mom. Ye no minor friends say Uruguay. Final penalty ni beda ho adiya ehedi bobi sha ne sa Suarez ehene ha wono wadani boss ya coordinate agya chema wode ne nsa bobo nim crane referee say penalty Ghana yenya penalty wan na bo ahye na yakwa de kan say semi final baby jet Asamoah Aza number 3 ba kono no wo begina kire ba ku mienu mianse opu ne to wo peja ball ne chese go post ni ken chese wabo hina no eno ana Prince of Goals and so Ari County and simple wedding come kakra and so found simple no after say penalty no and so say no massa camp baby at the Prince of Goals. I hope that we're going to win that game, but things turn out to be the opposite. And one thing that I always say, I mean every football person that loves football who feel bad about the penalty issue and all that, but one thing I always say that we, the players that we are playing, we are playing and we are being paid. Do you get? Where ye come up, Penia, ye didn't come up, Prince Tego, Prince of Goals, and so Etia, our Jumadi and Shadina so summon, our Jumadi and Suna Bibi Biako and Canosa to us so Edin Commerce and Nayuya footballer, Massa football, a risky. Una mbeti me abu ntimi antwaso andi djuma biem entena we ya footballer na sempo no obi ya footballer no si akan ya me patro sika bia ehun be ya na sempo no esefata no se empanifo so de be ma no wo so enhwe enfam no Prince of Goals Prince Tego. But within that you have decided to do or work, you have to get paid, and paid is something that you use it to do a whole lot of things, family-wise, your personal stuff, and all that. Football it's something that is a bit dangerous. You understand? You can just end your career in just 1 second. So if you have been able to sacrifice from this coast, mountain, Enti Prince of Goals and our team come on Prince Tego enti maza. Ojumaini bia sefata na ketua ana de wiase so no diobre no de anti players no mo ball na sika bia sefata sempanifo be hwenom de mama no Prince Tego din komo se nei awo se yetimi ade mama no enso enkomo akrafi oba yede nyina so sumo ojuma de nsina me no kasa no me patro Ghana yemranta na se coaches 9 ana se we enum enso akopiem on mine na ye friends Rwanda Kigali we no FIFA ade ya kan se coach educators development pathway assessment omo ekoso Kigali no pani friends Maxwell Kunadu menoka so under 20 head coach sanso na Dr. Prosper Nate Ogum wano so ana ehwe under 70 opani na ye friends Yusuf Basiki
wano so ekita emane national team no ana fe kwampon Evans Adote ana opani offense na na kwaku agema Vision FC entimpani num wei ana me no kase omo so akopie ma o man na ye friend se Rwanda Kigali enso sa coaching course no commando do na wa na nso eme no kopa ye betie si form na fe kwampo Lumba super dama wadi afa fly number DL1069 akonko fun cruise. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, Egusia Sinquena, so kind Catesi Lumba Super, one of the Adjoa so franco former, so man and common, yet the latest exclusive Dodona so summon, I was Median Snow, dear Compo Crani Diapa, now Bibi Biakon Kenshasia, Nasa and common on South Soso Diamunima Brantia, your friends Adama Traore, me pato reporter, Megadana G, and it's a head coach, your friends and Nuno Esperanto Santo, Menocasa Unim so a head coach, and said my club, a friends at West Ham United, and open anyway, was your Brantia, your friends Adama Traore no say you were permanent free gem esan say body ekita anti one champion Kofitela really images no na ya din komo e wo dwumadi so na bibi bia kwanka tusha brante we masa body ekita ne pa abatire abasa sra just wa bo bruta na we no pani na medi no komo e Nuno Espirito Santo asemaza football na bo empo enye rugby anase empo American football we no anase empo de kan say wrestling na footballer e ba ne say na ebre bia utimi touch it down our gym center now peja na de ne ade nti reporter megada anadwi ne say opanina e friends Nuno Espirito Santo wano so timi apamu akwa abrantia ye friends Adama Traore enso free gym center ho eno ye nkoma akra fi oba ye de nyina so sumo odwumadi so na Paul Scholes a former player wano kra enso ye legend edema champion Kofitela team no Manchester United na wadi nkomo was it this season Premier League team bia anywhere 70% kampono wobetimi awini Premier League title no esan se football mo bono masa enya kono enye fa krampo sempo no wobi betimi enso timi afre no so e champion ana sempo no o league ade e kan se league champion eno so enkoma wo panina ye friend se Paul Scholes enso akwadi ye de nyina so somo he wo dwumadi so na bibi bia konka na bad news e free Real Madrid enso akache banisa brantia ye friend se Rodrigo Goes wonu so timi apira we no e ye 10 months na opani we yana sa brantia we wonu so kwatra 2026 ye e over the ma brantia your friends say Rodrigo Goes ni nyina say ACL abrantia no wakopra enti 10 months dey ani ma brantia we wantimi enti djuma and former minor friends say Brazil sanso ana me patro club your friends say Real Madrid enti we no e big bro party ma Carlo Ancelotti wano head coach enso de ma Brazil minor eno so enkoma akefi opa ye de nyina so sumo djumadi so na bibi bia so timi akwankan na say onsanso so djumadi so wapani e friends say Peter we no e Vlaskoskaj wano weno head coach enso de ma FC Slovako team we ma team ewo minor friends Czech Republic now penny we and a coach say ma club amidi omo komo FC Slovako na masa 5 years in a reporter megada and say opani we enso timi afimi emana deja pa just touch it down enso dressing wo simple emano enso bobo awie and I say enuano mano woma bobo awie na so omo change omo opani we me patro ade kan say backpacker enso timi bonachi no just camera enso enebom entina say ofimi mai won na say o take videos audio enso enkoma afi oba na reporter megada and he says say one say omatimi abane no 1 year na we ya na fifth presimasa some punishment no feeble me patro lenient eno emu mre e was say punishment eno dene enso etimi akomo panina medi no komo we ye Peter Vlaskov we no Vlaskoskaj ono enso na medi no komo enti say fifth prakachi no one say omo sham on minor friends Czech Republic so panina medi no komo no me patro mutimi bane no for life ade bia related to football no
wapani ono so antimi for no enti champion Kofitela wo be boa na emani team no won so watimi a project sa picture no masa baby girls no of papa yes the least victim ababa me patroni fie no wo form pa 17 years ni nyina mu we no etiam rentiam koma mete ene so pani we fifth for and so hwe se on be ban no for life ade bia ya related to football no wo pani we no so timi njinam endi djuma and so sa ade kan se football nsensem eno so enkoma akra efi oba yede nyina so somo e wo djuma de so na mpa chokopiem oh my na friends say Brazil winning club friends say Flamingo me no ka se omo head coach and so Felipe Louis na reporter megada and say mpanifo so consider some bejo pani we kwan esan say ne modemo no enkwan ka unim sa ade kan se we no Super Copa de Brazil wetimi afrim anasempo wentimi anje sanso ana ade kan se komo bono wetimi adu final ni nyinam no wo mo se ehu behia sempo no metimi ajo pani we kwan eno Felipe Louis enkoma efri Flamingo club nim enso eba medini nyina so somo he wo dwumadi enso na won tieko empo kran dia ba na over the weekend Real Madrid so bo club ye fence Celta Vigo na Brante fence Franco Mastantuano wono timi mo esan se last weekend omo game against Getafe no akwada Brante we enso timi di red card sanso na Alvaro Carreras wono so timi mo esan se ono our yellow card accumulated yellow card di won ye we di yellow card awodo na sanso na din useso no wono so timi njinam endi djuma fama Real Madrid no enso enkoma akra fi opa yedi nyina so sumo djuma di so na wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy be into any mote se wodi Barca enso na Atletico Madrid club no wodi omo nkoma and a big game ni toja enso Spotify camp no when a Copa del Rey semi-final me patro a second leg first leg ni toja enso Wanda Metropolitano Altico when Atletico Madrid enso che Barca eye gomu di me kan nan ana mo chichi so Barca na me patro nyume 8 p.m. big game ni toja when a return leg now when a Barca for di komodo do na wo mo se proper radio cancer remontada no do empempi Real Madrid for na di san komo no wo mo se enanyume omo be kire Madrid club no senia ye remontada dia cancer come back into Maza umbense omatro omo say 90 minutes or above omo say a very long and so camp no na reporter megada and say na over 550 million people and a bet me witness this game into game we no a big game to Barca and so hwe animu say 4 goal deficit no omo so bet me tennis score line na and so enkoma akra fi oba yedi nyina so na FIFA World Cup no medical catch us tojwa nyankopon aduma June July ya nana me patro exactly 100 years away na say ye kobo World Cup no enti 100 years we no 100 days mo fanchame enti 100 days chese day anim no na say ye kopiem e won minor friends Mexico Canada and Africa company USA World Cup ne baso enti we have about 100 days away na say World Cup ne tojwa eno so enkoma akefi oba ye di nyina so somo e wa dwumadi so medical din komo enso de ma say Flamingo club no e consider so mesako penina ye friend say Felipe Louis me patro reporter megada and so penina friend say Leonardo Jadem wono an penifo so hwe say mpono Felipe Louis wono ye kan so mo party ways on betimi akofo penina medi no komo Leonardo Jadem eno so enkoma akefi oba ye di nyina so somo he wa dwumadi so nan sentiment medi komo e wa dwumadi so ma say Kylian Mbappe lotin say wapra na ototo bi ma club by friend say Real Madrid on medical team ni brutal sense Branteway wasi ni kotodwe benkum no eno kakra ya na eni yaw nanso abre bia no wo say na say Madrid medical team no wo mo enyen fochire sa okogina game a na wasapra me patro reporter me gada eni say Brante say all France manim na medical team a omo sha Kylian Mbappe lotino wo mo di communicate ba wo mo say Brante no on omo nya di surgery bia we no ohia rest enti omo hwe me patro be 1 week o day ni mama Brante midi no koma Kylian Mbappe lotin o mama na tina home na ni nyina mu ne chese watimi asa ba back na se wabedi djuma e de ma Real Madrid club no na anopai me patro na nsensem bia nso ne namfram se Cristiano Ronaldo enso atimi atravel from minor fence Saudi Arabia Riyadh enso kopiemo Spain unim se last weekend omu game omu boy enso e was Saudi Pro League nim Al Nassr enso ne club fence Al Fede enso boy Ronaldo se penalty nyina mu no opani we wo pra
baye na me pacho na nkofo nso di nkomo sempo Ronaldo attach down Madrid what in the private jet me pacho confirmation aba Ronaldo onko ba bia me no ka say ogusua enso ade kan say Saudi Arabia enti Ronaldo news ana say speculate ana sempo no speculate sempo wakopiem o man na ye friend say Madrid no me pacho Ronaldo onko ba bia en command en kadodo na wa nanso emenu kopa yenti yemfa agudie mu nsema ye bobo no nyina yemfa nsie say DJ Afiba the international DJ Antiama P no wenya trase awoso no de ba nti yeso no asida PSA enkoma me ebu producers especially the executive producer Baby Girl Gift Theater anopa anwumrei wano so edi moral support efra chichi ne benche edi ebre Lumba super yendo masina fi yenda flame condom so yenda omasi Mr. Kwame Afum Oboroman Jesse ana Kenatata ana fe kwampo odisika brand anwumrei nyina enso etamachi ana yede agude mu nsem no ebre midi no ade besima kadu sai wo frame man bi se wafa nyame ya duma anopa Ghana for ni minhia morning show no so na yeni komo edebe otimi nko akade empenin se bia bobri agakwa yenya wo kan sa wodo ano asi yes enti wo betena se na watwen aka bibi message ne bi wo ha tie be kan wie a afin hyehye bi wo ha ya hwe ne ye hu adwuma na Facebook on so me wo fa se amehwa kobi asamo de aba no se Bismarck is in trouble wasresa no se good evening Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na wasande aba se kobi asamo no se not again today I am with you more fearless eba na be yin 7 de aba no say he has started you see Bismarck na go bia samo say see intro say man busy intro no kura ni intro no kura ni asama eba no na Juliana ampoma de aba no say wofa please forgive Bismarck today I'm watching you live from Sam J Bakery hwe na mo Sam J for dem de ba na ye di o ya prapre kama na mom me wofa se Bismarck obi di aba kofia project bi di aba wa ha no na wasan de ko obi so di aba wa se Tony say wofa give it to him pa woto di aba nti Dad Lumba won se mi aya wotaka na Dad Lumba no dodo na nse da hu se de na wote ankasa Nyankopon yi ni ma oben na Daddy wosi woni nimpa ba ko mienu miensan bi hia yenya den ye meka che wo wabra bom ni se wo hu nipa edu wo nchen ya bi se emu mienu pe ene wo dopa ama wo omo maka no ye ne o sre kwa ye ne o esre kwa kwenye fosu antumi ankana menyum se de sitie ba ama ye da ye ho so ye ho se de ababo sitie ye ne o esre kwa na menim se Bismarck ene me sre kwa na uko Facebook no so akofia ya adwuma so no bi wa hanom we sesia na wode ba ye the nipa wode ba na ye frɛ no Kofi Mensa Kwadwo Smith ene wa say matter ye heaven 100% ene no o kire say Bismarck na kire ye matter ye heaven oh ye heavy okay matter ye heavy matter na ye hwan ya Kofi ko fa na we matter ye heavy Bismarck we ba we hwan na post here Azemwe Mr. hwan na post here AI Bismarck no me right na go on AI live Kofi live in the saying Kofi mba ya botrabotete Davi opening Bismarck we 46 minutes ago this AI na post we say matter ye heavy 100% me ni madu ehun and wasan fun atwede yabotre wasan afun atwede de sias yes matter eye heavy okay yeah hwe ade Ghana for best momra Facebook no so at DLFM 106.9 na yeah hwe ade bi wa ha no na Bismarck ene on na zigi ba na be ha dwen baby abanta baby we are live yes baby abanta na du no anti mon ko dem ba Facebook so abehu nsema Bismarck akotwere no eni enti o say AI ha aye DLFM Facebook page ni ya wura mu no asema aba zigi aba ene na mata asema aba no nyase mukuma comment section no epesi yehu suma si dwa manfo bi di ne kurum ha no matter ye heavy 100% ana wade ne nsa si ase tenten de ase obia wa man 2 matter we ye heavy do 2 we 46 minutes ago
Enya ndraw enum just ye be kan news ya 46 minutes ago. Na wo twere matter eye heavy. Na no kura ne say ye no ye no wanya. Enti we be fa bia na edu atentesa ade ba tum bia ye pejaba. Na me wo me production team. Ade a me mpe kura ye de ade kire na wo person che say ye twantro. Ye twantro. O se se ekwa yini nyina ba. Enti o ma mo Facebook no so ahu. And DJ Afiba so ahu bi DJ Zigibi kan say asem we nko de ne hu sie nanso de wa ye nti waba ye ma me akosu so abefia na asem ebe sifia ha no. Hey, matter eye heavy. Ye mbisa no. Me kura agi me nsem. Ebe jo se na wo didi o. O se wanu nyina ya ma enso antumi antena ase. Bismarck matter na ye hwan. Comment ne ba mienu o te ba ko ye AI nti first one ha lecturer. Enti e friend say hwan na ye friend matter. Na ba ko na mo nkan. There be hwan na ye friend matter. Which mo kan ba ko na. Oh, you go explain tire. Hwan na ye friend matter. Open matter kro na. Di kan comment na wo no. Comment be ya. Na de na ba ko pe na mo kan. Mi wa mienu na mu. Na wona be kire de ye mfa. Ye ni wonya de ye pe na ye fa. Eti mo pe matter na. Opening. Mu ni kan. Mo de munim. That room can say me wa ye hwe. Say no aye huhu Bismarck e ba be kire mata kura odi ne ho nkomo yi ye nyina enim se yankopon ya adoma on the 6th March nso DLFM ya ni krom pap eko bani e wotema enti ni ye nim mata waka na asemi abrante mata ne ye hwan mata ye heavy hwan asemi ne ye ken me ko school no ye kire me mata enti sa mata na metro openi we mata we MARTHA e ni padin e spelling mistake. Bismarck aba your friend is saying Ziggy referee aba opening me part of my clients no am say o chia mpese bem kakra bem na tena no me chia umpenfo me sra me clients no mata na o tre anyum u say anyum bi o mata ma ya ta mata twin am say no na o kire mata fush o say mata anyum objection my lord objection my lord objection my lord lawyer mo AI. Tena me lawyer nia. No me lawyer nia. No me lawyer nia. Afena me lawyer aba. Lawyer. Monim. Me di case nyina ma. Monim. Mata anyum. Me ba mata twin mata fush. Me ba ye hwe ade we mra. Ye hwe ade we mra. Bismarck enyuma me boyi ekọ baby straight forward na amanfo wanya ade o wo say obema obi edin ya papa na wo fa de opening we ye popular request amanfo de abasa menya huduma enkoma empanifo bi ni wadi wo mfikiri o pa wo be yesi wa no obema bi ma din ya empanifo pa na obi a yedi madi kukua mu nse ni wa kanfo mata so ye heavy na de odin konkoma ne ba ya na nka waka bia ma wo no enti ada na wan hwere ni din na nka wan tag no na akwa hwere mata enti na me bo onwum we ma na me lawyer ba ya no wan ka de ma ya ma wo anyum ne asia ka no na tie fo na jeje asia anyum no bo mata twin mata fush nipa na client tro ato nipa na obedi ho ya no se nipa no ntu no hofo there's all the obakura na the obesasem no kra ntu no hofo na anyum na me boy na wan te ana wa hu de ma ya ma wa man se mi din anka kwatag ni mpo na anka hwe ni din boyi na tag no na ehunu se ono kra de owom sesi yi je me lawyer ma mata ye heavy je so ono kra de ye nchini mpo a eyenyom anka wayiram enti boy nsu enyum ne mai sisi a insira insira David me nyam na mba kiram de menye first one o say AI aha second one o say typing mistake
third one I feel they say science fourth one Govi a science nyom it is na me lawyer nia me lawyer say Govi yemfa two colors na yemfa so Bismarck won me maka amanfo hwe ne yi krom pap na ye kɔ ne ho bɛyɛ de na men nte yɛ se wa kɔgye dan ato hɔ wa kɔgye dan kora bɛyɛ 3 days ntam ni o a wɔboa no ho akɔtɛma no yɛkɔ a wɔma sɛ yɛkɔ ayi no obi na mɔmi yɛ mame odoblo ni ma yɛkɔ tɛma obi no wɔkyerɛ wɔse Belinda kora yɛ awɛ asɛm wei yɛ de sie yɛ Ofa ochina why? Mesra. They say o so be say o kra o. Bismarck. Bismarck go say afi ba o say. Ofa munje. Ofa. Maka jo say adi bi ona wo say na enye yi a. Menko. O say asem bi ona wo say no na untimi siesia. Menko kra. Na yesi epe wi. Openi. Na wo ye yem na ye wa hanka ye so de nko ye. Yeah, best bonamra. Wo fa nim point. Ya okra ye nkanwe ye. Tietemba. Wo fa nim point se metuwe global. We are seeing na sujafo hene. A metoto ne man kakra nkra. Na ye hwem bibia konkan. Wa betina fidie case esu ka kire Ghana fo se me. Ye do man pani ba kra bra me se me nwa na me nwa no because me nya ma dwen se me wade. Na be se o kire wo fa sen. Na ne what me ko kanfo ayi matter so ye heavy. Yeah. Matter ye heavy no kra. Enjo Michael na ye ni show. No, kwan be so de. I do dey show. Say me. Abi wa drive no so no kwese ade. Abi wa drive no so no be throw. No kwa kan for matter. Matter ye heavy. Ye yada. Na guess ne fresh. Ye yada. Angel. Eno ye omumumu. Ena unu ya be throw say matter ye heavy. Na no dindin matter ye heavy. They say lawyer omo ye adwuma no asibɔ no. Masi anyom. Ade a ye hia ne say sa matter no ye hwan ye hu wi a ye twa so we asem bia ne ho. Matter ne anyom. Matter no be ba yisi a. Darabi. Ya mo birthday no what say matter the matter. For you the matter no be ba yisi. Me client any munya botre emna Bismarck e be sane out o be sane out no. What say hwan na your producer no? Baby girl give theater. What say hwan na your producer no? Baby girl. Baby girl. Bodini ye baby girl ne hwan? Baby girl give theater. Baby girl gift theater. Ena okotwere matter e heavy e wo Facebook no so say yen kanfo no ma wi ase nyina. Matter na da yo. De ya tro ne de de ano kan de na be. Dabi. Matter be. Dabi. Enye na me partner. Ya nim ne be bia. Asema ni mo hwe. Hey, objection. Asema ni mo hwe. Mesra Ghana bomra Facebook he bata. Bismarck e kan ho asem. Objection we nim ne be bia. Ye nim ne be bia. Matter ni. Enyom. Isra omomra Facebook. Matter ni. Yeah, matter ni. Hey! Matter ni heavy. Matter. Some say me boa. Mimbo video. Kofi. Mimbo video. Matter na kan wa se enyom ne e partner. Yembo video na Isra. But obi say hey Bismarck. Hey, this one there don't let him go for free yo. Wa fa someone here. O se ofa no ma na me ye ma Bismarck nkwada because ade a wa ya ne nye. O se nimpa bi ye cobra. Anase yembo video. Video ben. Your evidence. Obi say wa video ben. AI to science matter. Hwade. Kwabia Samoasi AI to science matter. To hypo error. Ba kofo, ohun ba bia mfa asem ne fancy. O say you are just contradicting yourself. Ohun de onke na me lawyer mae. O say hwe DJ afi ba so akofo bia ba o. Asem na ye kese. Na pressra mote dia ba na o say na Kwabia Samoasi ampa matter ye heavy ampa. Na Roland dia ba na o say boss Bismarck you do all. Openi o Bob Bismarck abaso. Onyin ba bia obeda ho. Ne da brem na Yesu no. Na matter we Bismarck obeda me matter ye kan say me anyom. Obeda fie. We are sure say no me soon da brem ne. We are sure say no obeda fie. Because Juma ye di wo. Ma wani ngusu aha wo tite. Se ba ni say me da fie so am. Enti wonim emra ye te say Krompap. Omo ne DLFM e be ye collabo no. Bismarck afi I say like me hu say hodin fufuro bia mpani na kwosoro. Say ne nyina ye suma sida. Na baby would baby obekọ Krompap ne bi. Baby say adwumafo na ekọ. Opening tete. David enya adwuma ya fast. Me twim.
enya adwuma ye fo asem kompam ni DLFM we independent day celebration adofo ne adofo ko adofo kompam ana me say no me in particular no me na me godfather nam Godfather why? Oh, Godfather why? Mr. Hitman. Masa. Oh, no, me gonna say. You Godfather. Me Godfather na. Penny. Holiday celebration. Ye ko no obi ad na dofo na ekọ. Who to me can't say DLFM workers. Me ba, me dem dofo na eba. Me say enunti enura. Sikapa ekọ no nyon nko de dofo na ekọ. Afiba de dofo, kofi de dofo. Ziggy B jina ho no so ono wade ndofo na nsu atere bae you see nsu atere because of program me yan kan kire baby say o ma nani na ho executive producer say program we ni wanko bia Sam and the godfather say wanko bia say wanko program we bia oh meji no ho ya o eja pa adibedi no o ya we say mata say wanko adibedi o ya we say mata hey no mata na watema on community 9 say samana say mata baby girl gift ata onim say mata tamano wanko bia hey opening mankasa kram de be ko wanko de be ko hey aprope diwuma gift nankasa kra no ye hiana na man na de nkomo nipa hey who need gift number gift be heavy me can say me need number recorded on you see kwa confess o what number me what number be confidential me you see kofi be ba we see I me ask me permission amen ka say me nkire wo mo na Ghana fo hu say de base market ye nya botre me ba edi kan o say mata no o say AI na twere ye secondary o say mata na wo ho no mo no we ni ye mata science de ye ena se sia ye se won kire mata kora wo se science sia nso asa ba kire mu se mata no onimu no no one number na ye bisa se science mata no o one number ana AI mata no ye one number se wa consider se waje atum se mata no kope hotel first kanama me na me fan kire etifo no fama me yes so na baba na mum Ghana for Kofi say oba na Bismarck ne ba say heavy no ni mu odu to o man 200 cedis onye onye because adwuma na da no so no adwuma no me hu obi a wadi akwa atopen enti onye wei emfa mo no ho ban se be ya kire bia no be se na ho den sa obetimi edi ahye na ho di mu ekina enti Ghana for yikase ebo no yemfansi esoreko na yame ya adoma we ni we se mata de na aba no etina surprise de na ade ba na yenka ho asem yenka ho asem Belinda bebe ejuma ochi na oba Belinda ho asem ho some say Belinda ya we adenti no bi ko ampa Belinda ya we o say Belinda ya we e wo hotel no ko buku ye Belinda nim na ya unim say hotel no Belinda ni sister manager wo let's say juma de nya nkwa na di e ka ba na me uni akita workers Gada tiefo ye nyina Bismarck nsem we so ne fa kase bo ni nsi na Bismarck de de aya no wo asem ya beka twa to ani bibia kan soro ko na ye mprepare ne ye mbobo nsem no so ne nsoro nko bibia ni wa beka ni hweka de aya wo ne ye o soro ko tiefo kase bo ne ye gyina we so ne de ni nyina SC na nsa na ye beko no ye hwe nsem ahodo am edi kase bo mu akotene animre no ebim ya do kopie mu e wa ye waso east abato mpeso so honom ena ND sama yoko na fi so MPP ama yoko ni kwagina kono ni nyina ne se o ma hye badwane efri mo na nabato no akwawe na electoral commission asa hwe maga na bato so ekenkan de mu kire mu ebesom wakase bo no so aban ede sam ede tuja hremu MPP ama yoko na so ne ebeto aba won fimpi mienu ni aduonu na ni mo di nipa dodo na na digu eye civil service ni ma sese no emu 1201 ana omugu so ewo honom na emu 541 de o ma twe o masan Samson Aduko PM wa deputy ranking member of parliament on energy committee oniminyam for Collins atuma ko mensa ne semba tudwe kirem se yankopɔ ya atuma china da putuputuru putupuru hyem de bekoso de afa oman Ghana efri se mentemo wasa ma ne homane so US man Iran na afisi Israel man mo no ye beba we ho ban se be ya hone de ho sensem enkofa sunsanso bone emfamre oman Ghana SOS Foundation no new job in North Municipal Assembly no ewe poemantemu dwumadie sronko ewa sokowe important honom so obi biara ewo honom ebetimi enya akwanya na timi akọ register mu NHIS ye de kire mu wa santimentem kopie mu manso totokuro mu amanse South mense ne mu ebeto dwa sei adisha won mu manso totokuro mu krodua ne mu de oye kire kese pa efrese sentrafo nhye mu be kan sei
Yeni anum dwai news akɔkyerɛ nsɛm ya fo mo ho sɛ nipa maako bɛboro nkron awu ɛwɔ mna galamsɛ mu na ebu agu mo so nanso nsɛm no kura nim ti wɔn mɛpɛkya wɔ mɛbɔ no mudua agye mo nkwa ɛde afiri wɔnom nsɛm no pina na ka wɔn ne bɛsom anumere no nsia kasebɔ no so na kasebɔ no musɛmfo no ya mace mebɛla ntwene sɛ mu ɛma yɛn champion tailor de akopie mu ɛwɔ Facebook na afi yitima kasebɔ no wonya bi ɛhwɛ ye DJ Zigibi echinchim kasafiri ne fruma ɛde som yɛn Bismarck ɛde agudie mu nsɛm bɛsom yɛ baabi ɔbɛda anadwi ɛne yɛ dwene hwin akenkafo yɛ mienu edi amegye so yɛ wɔfa ɔse ade ɔyɛ the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwe ye do ehye DJ Afiba ensa na enwom no wasesa pa wasesa boa no ache se enya sem kuma kra efie hanom enya sem wa momodian na tamichuku ye kwe DJ Afiba the international DJ eno wa besom eno eya awusu free samre kwe di enwom no 24/7 pa to pa di enwom be na pesa wote eno kuto no de ba besom animre Koswa na wakasa virenda DLFM 106.9. Ya crowd na sikapa se wadi nyumwe. Ema na dofu nyina. Dadi Lumba se dey.